TV. Ibwaga nontubo kona kanyaga kwatana badu kende tuchietu chia weru tha mwanja onimbeto awini wa King'ero tukiambirire ni ati siasa ichionekete kwithira ikirura muta chia Mount Kenya ati kangavana wa kaunti ya Kirinyaga ni Waiguru na munini wa Rais Professor Kithure Kindiki pamwe batongere bakiaria ntuke goro ki mambura ya mathikontere chia Kirinyaga ibonekete kwithira bakiyeka ani Waiguru Orebangi na Bobo onekete kwithira bakiyeka munini wa Rais Professor Kithure Kindiki hakiaria ngavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kaigari wano mwanka boya atongeria bakuma Mount Kenya baithire bakibangania ore mubunge Kareke Mbiuki haithirite na kaitaga kaumo kwithira akiendia munini wa Rais Professor Kithure Kindiki. Na mheshimiwa, usikasirike sana tukisema kusikiza ground. Mimi ndio nilianza kusikiza ground. Mimi ndio nilisema nimenyamaza, I'm introspecting in 2021. Nikasema nasikiza nini? Kwa mimi ndio original. Kwa hivyo usisikie ni kama umeenda upande mbaya. Tuko pamoja. Kwa hivyo unaweza tumia tusikize ground. Hawa wengine wasemi ground, wanasema maneno ingine. Sisi tunasema tunasikiza ground. Na tukisikiza ground ndio tunasema mielekeo sio njia moja. Mtu asikije akasema kama hatuko na wao, tuko mali wengine. We must be tolerant. Nindaona wa mumbia leo kana atia wa mumbia leo na tio twena Kindiki. We, ngaibaba. Wanatharaka niti mpo. Ngai. Pato. Sawa, tumesikia. Tunaona minji iko area. Minji yako area. Hapo ndio mpo. Na sisi tuko kwa KK. No ndirenda kumwira undu umwe. Reke inde mwire mungigia kindu kiega mutikarekereria. Mimi nikiangalia hapa mbele hapa, tukijipanga vizuri, hii 2027 tunaweza kuwa na sauti Kenya. Nikiangalia hapa, ni muraigua ria ndiroiga? Twarora twaikia ritho guo ri. Sisi tumekataa kuwekwa box tena. Na tutajipanga. Kama wanafikiria ni kutupanga, netukwibanga. Ndiraiguana. We Pato, nyinyi kaeni huko. Lakini musome sa muke ugire muthomi mugikagia ki maitho kabere ugikia maitho haria bururi witu rorete na region ino ni ukuona hena ituriroka na ituri rigioka nigukagia na mbura nene na wathaka andu ni magakuo no njire ikiora igiaga ime kwina ki kwina riwa na kungikinya hau munendaga kwihitha handu akeyua no kani ukwenda kugia na mai aca nie ngona ndaikia ritho kindu kiu ni giguka.
Tugitambire ni ati Minister Worimio wa Nthiuruni ya Kenya Noe Mutai Kagwe nethirite akithetera thirikari ya Nthiuru ya Kenya nonto bwayo kwithira ikionekana witia muchere ome ya Kenya akiwa bo bwithirite bwe kuchilo kumania no nyiuba muchere bura bwithirite bwe kujirwa Nthiuruni ya Kenya ariuwa aribima muchere ibo baketha bakiurirwa muchere yo wa Nthiuruni ya Kenya mbere yabo kwithira bagita omenya Kenya kwithira bagitia ywa ome. Let me just put it this way. Rice, we have imported rice almost all our lives. In the last 3 years, for example, we have imported an average of about 700,000 metric tons of rice per year. This is not the first time that we are importing rice. We only produce approximately 20% in Mwea and in other parts of our nation. We only produce about 20% of our rice intake, of our rice consumption. Only 20%. The rest of it, year in, year out, is imported rice. So I don't actually understand why there was this confusion about whether we are importing rice so that we can kill the local industry. Let me explain. We import wheat in this country. 90% of the wheat that we consume in Kenya is imported. But we also have our farmers in Narok, in Timau, and elsewhere. And the practice is as follows. We ensure that the local producers are taken care of. We make sure that we buy all the wheat that is in the country as we allow for imports to come in. And we will make sure that we will buy all the rice that is in this country, even as we allow for rice to come in. So there should be no panic. There should be no panic from any farmer that we are going to import rice at the expense of the local farmer. I cannot myself supervise, such an exercise. Tugitambire ni ati kamanda wa borithi Ntere Gembe South Lawrence Njeru na editete mukana kiakari na nyetithia babodabonda barabe na muto ya kwithira bakio kia watho njarene kumania na makarika yara ya kuringanithwa na wagagia. Njeru na etete na mbere na kuwarua kwina muthaka umwithi uraithirwe mwingi bakiwa imwana akiwa mantu yau igiutati na watho na atibatere kwithira yagita mbere na kwithira yekujirwa. Dennis Mugendi aina shona njire kinyanirite. Rwariene rweturwa imwe kwa imwe na komanda wa polisi gicune kya ubunge kya Igembe South Lawrence Njeru ni atento murume umwe akomenyekana na rietwa Muthomi uria ni muthuganirwo wa wamba bwa Kinya ombiti kuragwo na kwithwa ni muingi nterene cia irie ni mucino maua riboti ya gutwathira baringiro ni akari baria barakujirire ikarika riu rikithithika. Kuna muendesaji moja wa pikipiki area ya Irene Maua ambaye amekamatika akiwa kwa harakati za wizi, ambaye amekuwa mwizi sugu kwa siku mingi, na members of public wakajitokeza wakaweza kukamata yeye, ambao walikamata yeye na wakamwagia mafuta ambayo walimchoma mpaka hawezi tambulika. Na kutiga uu komanda Njeru na itete mukana kiria kari na kubera bakayukia itagaria njarene ciao na kubera baringa riboti gituone kya polisi ni kenda itagaria ria watho riumbi kujukua ni kwithwa kiri riboti nyingi iria baringiri gituone kya polisi kya Maua ni bayukitie itagaria kugwata thuganiro baba ingi na kubakinyira kotini. Zile zimeripotiwa hapa za wizi ya pikipiki na kuna zile saa hii tayari zaidi ya cases kama 10 hivi ziko kotini zinaendelea, na ningeomba wananchi wakipata habari yote, ofisi yangu iko wazi, wakuje wanipe hiyo ripoti. Na kama utaleta ripoti yako kwa ofisi yangu, hakuna mtu yote atajua wewe ndiye ulileta hiyo ripoti. Kwa hivyo na wahakikishia ya kwamba wasiwe na uoga kuja kwa ofisi yangu kuleta ripoti yote ya uhalifu. Dennis Mugendi, Weru TV, mucine wa Maua, kaunti ya Meru.
Spika wa mbunge ya kaunti ya Meru Ayubu Ndioreinya murimi wa kimera kia Mbukando ariyo wa kimera kiki ambirite kwithira kibwithia boya nonto mauri yakyo yambiritie kwithira yagitia na arimi ibambiritie kwithira bakiwirirwa baita. Ayubu nachokete thira kiareria mantu mwanya mwanya yaraba kubangania thirikari akiwa muswanda yo kimera kia mirano yuetete mbere boya amwe na inyoti riba kubangania thoko cia Mbukando. Mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi Karena Shona Njire kinyanirite. Spika wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi na ugite moguri Mbukando no kajetete na mbere gwitia akiuga kumekethera mwaka twitite kuri na guriba mwete wirane ati thoko iwe ikethire gita na mbere mwaka jwa 2037 akiuga thaiji ngirendi ya kwenya Mbukando yuma maguta eriyo machiringi 40 kiro nere kwendio meru machiringi gana 20 kiro kwenda kwa shu antu betu ati kumeketha ri tukambiria oketha next year tuketha twina antu bakuma America aguri bangi bakuma Canada na igachinja thoko yetu ya Mbukando bei yumbe kuongongera. Kingi Spika Ayubu no ugite muswanda jo kimera ike juri akugane wo gwete mbaru jukethira jugitithwo na mbere kiri mbunge ya Meru kuma mweri o kenda murimi uju wa Mbukando ageta na mbere gutetheka na thaiji nethirite akioria arimi twitite kagita kathano ni bethire bemenyera kimera kiao kia Mbukando na njira ya kugikundia roje na kugikira mboreo ini sponsete sheria ya Mbukando ndiye mtu kiumbe lakini ingashwa mheshimiwa uroka ndeterayo na ndendere twa murimi watu ethwa twinwe mheshimiwa wetu aguse mukaria no nkwenda areta no tutu atu group nemwe ya kulima Mbukando but everything ireryo mbere tuja gukinya kwita kuyukia maoni kiri and then kethwa ngifocus sana ura biriwe gakarakara muthiene Spika na ugite muswanda jwa kimera kia mira ni jukinyite mithene awe na arimi bakethira bakirwa ntuko ya kurita mauge jao na akiuga ngabana wa Meru mutuma ntwithingia nethirite akiaraniria na China kenda kwagirithia thoko ije ya mira na akiuga kinya bo bagaita uge bao kiri muswanda jo na kinya akiuga muswanda jo urimi bwa kimera kia Rigo kinya ju ne jujite Spika Ayubu akiuga one bwakathithia kenda gutigira ni bakwagirithia urimi aja kaunti ya Meru. Excessive the governor mutuma ntwithingia no mbete ku interact asomo wankana antu bakuma China na antu bakuma China inyabu tukwenda bethirwa pena uge bwao kimbiru hiji tena butubete nikenda bomba kuongera urabenda kuongera tutegete kuithia sheria ithirwa ni sheria area kivyo bakenda guchinjiro bandaye tuchoka gwita guchinja sheria kairi tukwenda tuthatena sheria ya kurima marigu sheria ya kumenyera marigu mwanga ko yikia kethe na arandare je ta thokone sheria ku market marigu na silo sheria ko je umaria mwanga ome Kerry Podrandi to Shaweru reakwarie ni Mutugi Kare Kathosha mwenye muno kiwe Mutugi Karena kiwe mutegeri kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu cia weru thaa mwanja ugeta kura yitu chokirete na ndeto nkuluki. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ngia na kamusere. Inyaju twena jua mbishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na ni kuetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara
Ni imboro na imure mutheri. Motu tujonge ni Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watuika wina kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na Nice Extra Premium. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Moxi Aluminium nio nduka enjero buria hadu ya Meru iria gukwa into bionthe byo kuthongomia nje kuna kinyobisi ya kuna maguri ja mega. Turi na into mwanya bithongi ja aluco board sheets, polycarbonate sheets, car shade net, stainless steel wax, perspex glass, aluminium wax, bathroom cubicle, frameless glass door, glass balconies, glass wax, insulation sheets, locks union kanayel, acoustic ceiling na skylight kana pagola. Turi mita inka ya kiruterero muthomurango nejo gutonyera Greenwood City Mall Meru. Iturugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka njuma kwambira thejiri charukire mwanka thaa 11 ciogoro nuntu bwante tonkuruki yongira nduka yetu kana turingire thimu kurukira 0706 446 198 Bwinthe ipo kwa tiogeni. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Luije Meru National Polytechnic nigituge na njoro ya ubundi note anthigurune kuma kwambirirwa kwa mwaka jwa 1956 ni cukuru igarukite na kwa king'ina kya nthiguru gukuria ngugi cia njara. Wiritaniria gwetu ni kwarito beto uritani bugwitaniria negita kuba umenyo na dhamana ya muturire kubathuranira ni untu bamaite na mena mira jareja ciuma iria muturirene. Gakwa togeni oringi na katho cia mwanya muno no ntuba kwithira witite mbere na kuromira ndeto cietu cia weru thaa mwanja twichokera ni ati mwandiki wetu wa ndeto Anthony Kathenya nethirite tubanganiria rono rwa mwanya umbani bwa mwanya na rethirite aichemania na Miriam Njiru ura watierirwa tina njere yile noende na ithirite akiomba na mathina yonthe yarethirite chemania na yoturone bwawe nontu atura uturo ya bwanto barabangi na ithera kirutira gwetia wewe wengwa kigechunje kia bele kia riboti ya mwanya. Miriam Njiru alitura kampuni ya Safaricom ni aombire kumwetekera na kuona umbani bwae na kumwira Ntirija Kitengela kaunti ya Kajiado. Ukirengio ni kampuni ya Safaricom ta customer care representative na kuni kuongoretwe ngiruta wira na ningenagira ngai muno tondu ni mambitikirie makirega kuroria njara ici ndai nacio na makienda kumva chance mone maguru mamae mangiruta wira tena makithira I'm very competitive makithira ni ndutaga wira tandu arengi amwe na kwithirwa atina njara umbani bwa Miriam magitumagira maguru ni bwa kiriga kinene. Miriam akiombaga kuruga, kuandika
gutumira thimu gutumira laptop kura nguo amwe na mauntu mangi maingi. Mauntu mamwe monde magituma gethure na umbani bwa mwanya na bula bumbite kumutetheria kuruta ngugi ta antu baria bangi. Misiri wandu asingi nio monaga ta kwa ndangi vota, lakini aria ma interactite nani aria twikarite nao ana engi mambiraga we tutionaga ta kwa wina disability. Andu aria engi actually nginya mayuni mathamami wa kwambiraga we ni ndionaga wina disability tondu maundu maria wikite ni makirite mundu nginya wina njara na maguru. Amwe no gumiria mena mendekithia maingi maria makathithwa antu baria bena mawathe batetheka na mitulile yao yaomba kubuja buja. Bwa mbele Miriam ni olitia antu gutijenia meciria ma miaka tene ati antu baria bena mawathe ni rujaro rwa kirumi amwe na kuria jari kugwatira na gutikirana bao baria bena mawathe. Uyu ni undu ukaga kwa njira ya kipekee, either no kwa thina ni muciari maybe ugima wake wa mwiri kana kambugeta health condition yake kana kaundu tuga ka happen mundu aina nda tiati maundu ta kurogwa ta ndwi turi aciari engi meciragia. Bwajiri Miriam akolagie ne matatu kutungatira antu baria bena mawathe na nkorombega. Miriam akiuga antu baria bena mawathe batumagira matatu no kiribo nene. Ni watonya matatu ri conductor kwira urive na kivawe iguru nundu agukunyitirira. Turi mwakariu atiriri ina reke akathie na ngari ino icio njara no ikinatinika angika ugu niguo angigekagwa ni andu aria engi. So sometimes ni wa kundu cio gatumire mbigua na naigua kuthie na matatu kana na naigua ni irathie vandu vala involve riu anakava ndivire mundu fair au kevaria niri tondu mbigusa kuthie na matatu ngeigua ngunyiriri. Bwa kathatu Miriam ni olitia antu kwa ngugi antu baria bena mawathe kagita kala kuga baingi bao barutaga ngugi nyingi na iria ikurutwa ni antu baria bangi. Bwa kana Miriam ni olitia thirikari nene na iria ja kaunti kuthingata watho na gutira antu baria bena mawathe ni bakunenkera wira amwe na kuri thirikari nene gutigira antu baria bakunenkera mbeca jainu wa jamii ni baria babaterie. Make sure in every department in a people with disabilities, even in the government department iria irabatara kuroria andu mena mawathe okorwo ni andu mena mawathe maiku tondu mekira mundu taina mawathe mundu taimu ikiru kiratu kiu ndangimenya kiria niravitukira. Na bwa muthia Miriam Wawira Njeru ni aruti thirikari nene kugwata mbaru antu baria barathimitwe na ye wankurani. Miriam akinyagiria thirikari kagwata mbaru antu baria bena mawathe ndino igaukira nene na untu bubu kethura bwe kithomo kinene kinde iria ingi. Magiro makro matu support muno when it comes to our talents kana when it comes to our well-being. So magiro nginya guturoria at an individual level tondu waroria mundu rathie na wheelchair mundu rathie na crutches mundu taina menzo matira need the same assistance. Tuyandu avata muno muturire ri tondu we are very talented tuiveo cia mwanya muno na makavota nginya ku-invest gwetue nwa mone bururi ukithie na mbere wega muno tondu nwa nginya nwa inspire even other countries. Kuma muji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Kathushe mwenye muno kiewe Anthony kiewe mutegeri na kiebonde barabomba kwithira bekinyanilia ndeto chietu cheweru tha mwanja ntukierwa renga kwendera kaitakia onibetwa winio Kinyero.